Percuma maneh puasa, ayeuna leunuh bahenol masih kagoda. Percuma maneh puasa ari kalohor mah. Percuma maneh puasa ari tara puasa mah. Percuma maneh puasa ari masih bobogohan mah. Percuma maneh puasa ge ari eueur PMS mah. Percuma maneh puasa ari sok ngomongkeun batur mah. Percuma maneh puasa, ai masih keneh nempo bokep mah. Percuma maneh puasa ari tara salat mah. Percuma maneh puasa ari sok ngagodin wae mah. Percuma maneh puasa ari tara tarawih mah. Percuma maneh puasa ari nemong-nemong aurat mah. Maneh puasa ari teu meuli baju bedung mah. Jadi ije bulan jatan baragawian, duit mana epok baya bagi seribuan. Kadang ije andal baya sindikan lingkungan, dan hutang jatan hapan ci